Iti karitya gundaway mga ka-JCQ ket adatay ditoy barangay Malasin iti iliti Banggi, Ilocos Norte. Mismo ang apagtaengan da Mr. Orlando Lagwatan Kakal nga isuna mga ka-JCQ ket awagan da iti ASI. Nga isuna ket adda iti power na nga isuna ket mangagas mangilot ken no anya iti umay day patulong kanya na nga detay sakit gagayem ken kabsat ket sigon kanya na ket kaasi ni Apo Dios ket mapaglaing na met digitoy mga kaibigan. Intay man pa istoryano kasano iti pinangrugina ang mangilot ken mauwagan nga albularyo iti lugar da mga ka-JCQ. Kastoy sir, tiyon una na idi ubingak pajak basa ti grade 1 sir. DJ lulang ko, nga dakkel ni inang ko, napanangayo, sir, naregreg, itatan, dahito saka na, sir, nablo. Adumot tinangab, ablonan, sir, ng awan latamot. Idikwan, sir, takamtiyak kakaid DJ balay mi, sir, di family house mi. Tatan, adamot imay nga, batiton, sir, nga, nakapinpintas nga babae, sir, nga, sapatos, kadangipon, bado, nakasilsil ng amin, sir. Timbaga na sir, DJ basit nga babae. Kasti ti alam barok kunanan sir. Iti bigatan sir nakakariing ako napanak mo nangala ti yagas ko nga dete imbaganan sir ang madre. Idi nablong kon intapal ko sir. Idi kuan kasi na po Dios nga iti mumalmalaman sir nakapag namutan awam mo ti kasla anunan sir awan ti nablukan niya na. Idikwan sir, namuan mo ti tattaon, jak kaya ti agablo ni day. Kumano mabalin. At jay balay mi sir, up and down. Sa ti diding ti sirok na, di tay linaga pela kawayan sir. Itatan, no adda sardeng nga motor jay batog mi sir, jay highway. Agtartaraya ko nga mapan jay siro ka agabungo takti kwan sir ti kumporme no sako no jayak nga kurkuro ben orek laglingling uton sir nga uroray jayen ingana nga di da pumanaw ti kunan tumot ni inang kon ay awan nana tata pimanaw ngam ammo ni inang kon nga daki jay siro kon atahang ngorot kayat sir pabainak ngor didi idi kwan sir nabaybayag detan nabaybayag idikwan agbasak ti kwan mapanak ti grade 1 magmagna kami mo sir nga palanaw atay so manutawan mo idi adda ng kasarita kanyam nga taslang basit nga tao sir mga aginno maki din sir at agbasak ti grade 1 hanggat 7 no agbasa ka sir aya tatan adda na blo nga tagalanaw tatangkat adda store na store na binagkat na kan di ko sir di sa nga case nga cook ket adda kan narinat dito yan ti bakrang na sir adu kan tinap na pananan idi kwan na damag namutan nga agablo na kon imay idi damo na nga imay lumengak idi kwan ket naripot na kon ay ket ije balayon di jayon nagpakaasimot nga ablo na kon so dagi nga experience mo sir sigudmet nga limaing dagiti nga inablon mo. Sa dapay nakadestino nga taga ko sir, midwife Sarat. Ganutisi nga pas ganutisi. Siyempre adot barkada na sir. Adot barkada na. Amuda mo ti uminuman, amuda mo makiinom mo. Ada bisikleta na idi. Na slide. Yan tay kurbat dita sir, yan tay pakas. Di jayon. Siyempre ti ubing nga mabain. Nakatapis nga imay. Idikuan ikatan na jay tapis na ata makita mo rot ti suso na ata mabain ay jakayat ko na ata mabain na karot baya mo bingka pa barok kunana so di na pablong ko iti na dito na at na ito pa kang kati jay manubela sir hindi ma-slide so di jay ingganat ta kati at tultuloy mo pala ti kumayag Pablo anya digite ingkaramaten nga instrumento tapnon ti kastakit mapaglaing mo dagitoy umay agpatulong kanyam sir ti kwa sir hangkumat arami don di jay no handa ibaga okay tay so dati mang bilbilin kanyak sir di jay itatan de dibatit awanan tatan sir di kita nagdadakkel nga tattao nga nakatatitidog ti iming na nga ti manggagayad kanya tatan okay
So kas lang nagsabali iti Iwan. pagalalam ti power mo Iwan, tatta sir. nga mga gas. Dito sir, talo lang nga kabulo, kalupak. Ngam no rangaw sir, talo. Ba't nga kastoy. Tano malaylayon, sukatam sir, no ka. Dito. So nga, alisto nga ako dito. Madre nga kung kunada sir, ngam talaga dito. Iti may isa nga napiksa nga kasti bulo sir. Dito. Makita na, iti upon na. Dito mauklap dito sir, uklapom. Uklapom, iti upon na. Tayson to ti itapal mo dito. No, jay matipap ko mga kunada sir, matipap dito. Iso nga imulak ito sir, kata talaga nga ano adaw may Pablo na yun, magpagason. Iso sir, iso tipang ko. Gas. Aside iti panagablon, panagilot, anya pwede iti may tultulo mo kada iti umasirag kanyam sir. Kita dape di ko sir, nagyang kampe dya bakara ngamin. Ada dya yung galot da, makalawas sir, ti ulos. Nakaidat ti katre sir. Oo. Makalawas nga yung galgalot da. Oo. Katitatan, ada di dya yung kunak sir nga, demay, nga dakkel nga tao, yung bagana, ti pamayak. Inaprusak lang sir, di jay tao, nga nakaida. Tapos siyak tinang warwar de, di galot na. Ti ko na, di jay, adat jay bakara sir, ta bumarangay tinang tili, di tay, barangay official. Ay, ko na da kanyak, asi ko na da kanyak, ta asit panawag. No, agkabil deta, basol mo, haan, ko na. Hindi nawarwar kon sir, ko na. At naprusak tiro panan. Tatangkat nabanlog kanggal ko nakatuon adayo nga bambantay ti sinangsangat ko barok. Nakabambanlog ako kunanas. Alagi na nakanggal agtukaw ka. Hindi kwan napaginanak. Nagkuak sir, kasla nagpanpanyang ko man nagluto kami. Nagpasalak pa siyam nga babae, siyam nga lalaki. Ti parehas, ti nagpapareha da. Sak nagpalwalo. Itataning ganat takot kasi na po. No makita nak no inak jay bakara. Nagkaluwang kami nga gapo kumat jay lawag katinak jay lulang ko jay bakara idi. Makita nak. At plete akot ay haanan barok. Kunana. So digito dadakkel nga tattao nga ada iti iming na iti direkta nga mangibagbagan no anya iti obraem Uwan, nga sir. itulong ka iti tattao. Tuwan sir. Okay. So amin nga ibagad atong palem sir. Tuwan sir. Ngem no met hangka agtong pal anami tikas lang agbalin nga Kasla te permi nga nakadagdag sindi bagbag sir te kaslaklag mamayo kaslaklag gurigor. So ano te adaya te kuma umay ni adda umay. So nga jak pumampanaw no ka te agparik na left taking Tuwan ka. sir jak agpakalinga te ko. Oo. Your uray ko ito sir. Ano kita mo di adda umay kung kunak no ka sir isa. Anya iti oras kan ano nga panawan dagiti panakisarsarita dakeng ka. Tapno di kastakit itultuloy mo ti mang tulong ka iti tattao. No iti ko sir mga parbangon kasi ay. Kun sardam kasi iti ano. Mismo agpakita dakin. Uwan sir agpakita sir. Mismo iti balayo. Uwan sir. Aside ka iti tattao or dagiti dadakkel nga tattao nga da iti iming na anya pa dagiti araramatem nga agtaptapal ka pay kadi sir dagiti ano Uwan, sir. dagiti Kasla kumanurang ako ti madre, kasla DJ deta sir tabakong ita. Oo. Okay, deta ukis na. No deta tinipap nga kunada sir. Deta kasla gurigura permi nga lumteg. Itapalam lang ita sir mayat na listo. Okay. Mestra nga taga ako sir, taga Lawag, Santos de Piliado na. Ito ay ilanaw ng isuruan na sir. Tatan 5 basak. Ay inayabandak. DJ ni asi ko nada sir. Di ko napangko kinita di mestra. Talaga nga handa makapag na. Napangko kinarawa. Ay agsubliak to ma'am kung naktinak mangalat pang tapal ko. Nagsubliak tinapalak. Di ko napangko kinita ulit. Nya ma'am, mayatan ko na ay kasi na po Diyos anak ko nagmayatan ko na. No mapaglaing mo dagiti pasyente sir anya iti marik na ti bagim no kwa. Kasla permi mabang aranak sir. Nako. No kas parigan hamo met nga mapag simpa or mapaglaing anya iti kaslang kasukat tirik na ti bagim no kwa. Ti kunak sir ket awam met ti kasla kasukat nang amin nga umay kanyak. Kasi ni Apo Diyos ma'am. Ay sir. Mapaglaing mo. Wen. No damong ablunag ko ma sir ket mariknak nga adanto pa lang. Agsubligan to. Ngem no awan ton hanggat agsubli ko nak sir. Okay. Ta deti duwa nga ramay ko sir, iti tangang ko. No nablo ko ma. Permi nga kumpet. Ore di kat jelana sir, ikam tilana nakagalgalis. Kumpet sir kasla da permi. Kasi ada kuryente nga mang Well, agbati sir iti ramay ko ma. Agbati deti anti urat mo.
Marik namlat Uwan, sir. Kata di Joe Mike, Pablo no kwa, yan ti nasakit ko na, dito, ay haan, ko na, ramanan na lang, ta. Dito yan ti nasakit, uy, ko na So, isuro na, DJ, manggagad kinyam, DJ, Uwan, ayun sir. ti sakit na. Awan mo digiti seryoso nga sakit mo o may di ipagas kanyam, sir. Kat idi uno na, sir, nabayagan. Pastor dito, baruyan. Di anak na, agsangsang ito, ngay may naimpan dito. Diyak kumablo na nun, sir, tamok nga lumitlitom, jobingan. Kasi na po, Diyos, permi nga induronak niya po nga talaga nga blunak. Intumong ko, tibukot nan, sir, di ubingan. Tapos dito tinangkautak, di angas nan. Napaglaing mo, sir. Oo, sir, kasi na po, Diyos. Ado nga, ubing ka da, bulbulo. Dito pa'y karubak, dito, sir, na-dislocate pa, dito si ko na, napampay ka na ko, sir, ni Ramon nga kung kunada. Ayan, sir. Siyak madlat nagpatinggan na. No, ti panawen ti Holy Week. Digiti nangina nga aldaw. Adamo tigiti kas lang obraem tapno ti kas sakit mas mapapigsapay iti power mo nga mangtulong ka digiti tattao, sir. Awan, sir, ka isuda lang timang ibagbagano anati obra. Obraem. Awan, sir. Okay. So talaga nga communication nga talaga kadagitoy anong panawagam dagiti nga tattao, sir, para kung ka. Ket isuda ket talaga nga inted damot nga kwakte sir talento iso nga isuda ket talaga nga kukuak mo tida. Awan pa nagsupyat mo kanya da, sir. Awan mo, sir, nga sinabot Diyos. Okay. So, sir, panagyaman mo kadagiti tiwtiwala kung ka kaya kita umaypay mang padas iti abilidad mo kan talentom nga mangtulong kadagiti mamati iti ilot kan albularyo. Yamanan da, sir, nga siyak ket inikandak ti kodagiti kadkadwak. Nga siyak ket tumulong ak ti padak nga tao, sir, nga ditek kasapulan, mablo ka day so amin, sakit tubing, alak ti agpaparis ka magyaman. Ti apong na marfa, sir, at dak pa lang ket Gift, dito regalo kang niya. mano nga kimat ti napadas kon, sir. Wo, namintlo akon. Nga nakimat. Wo, sir. Idi dito'y bantay, sir, agbubura kami. Baro nga nga brief ko. Tilang nabati, sir, dito garter na, dagiti anti luplupot na nawarwara. Napuuran, sir. O hande ta napigpigis, sir, napigpigis. Haana ka tinablan, sir. Kasi na po Diyos, sir, tinadlaw ko, di ka kuryente ngay muli dito ko. Kalpasan dito, sir. Sir, Awan na pasama kinya. kasi na po Diyos mo, sir. Ngum idadda kam, di bakara dito ni, napisi dito, ramay ko. Kimatak man yayon, sir. Idiwan, nabayag manan, sir. Agrarap ka man, ito taltalon, ito babamin, sir. Hindi, agpara, pinaglumang na kiyente ko, di bagada nga pasanga pala, di yun, una na. Ada mantel nga kalub na, sir. Pinaglumang na kiyay, nagkukot, di mantel. Kat may naklinukasan, di agpara, agawit kang barok, kuna na kanyak, sir. Nagtartaraya ka, nagawit, sir. So, di adot, pasamak ko, kasi na po, Diyos, sir. Ano pa yung nagkukot diamantel kanyam, sir? Kat natamaan, di rabaw na, sir, di kimat. Kat adak, di unag, di sirok. Ang ganan, ano? Kasi na po, Diyos, sir. Ikaw iti anak mo, sir, awamatikas lang mangtulad kinyam or mangtawid ti talentum or power nga mangtulong ka iti o may agpatulong kanyam? Awan nga ta, sir, duduwa ti anak ko. Ngam di inauna, natay na disgrasya. 25 years old, di ano, Okay, madisgrasya.